Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gin kaya giu tumagi leader kanong sa basa meranong na gibu suwata yu pagarini wada salakaw arwah kilani Sultan. Sa pikir koki yang ginawa ita, ada malalayon sunod na inauna kanugun, nasaya na di ko kurang tadaku mawatan na sa linding adikku na yun sa inang tadi ku marah say turun pemaguman irang kono begawakan sa ginawan kakanubun lain naon nakanugun nakagayang ganataku sa beladanakan Aku
di sawang aku Amiya rasay mamikir Sa ginawang kakanubon Naungayang managaka Nangyari bunsilada ng matay Naging kakanubuan sa ginawang kakanubon kung di akong kambuon sa mga kapito gawin na maumasugawi ini karibunakan ai kapito gawin napagkakalasang kabo ito po kakailadan kaasaram minito man sukang buko sa tunganay agong yang dimanaya kami ada si rubusan nasakay mata o pikir o peti sambil kaden so ginawat ko kang mugun Taman siladan